Malun semaha na sombang kapia luliu munara tatahulan ding naung su kanal YouTube YKB berang sangiha. Tentalangi kita tanah basa winohe susi mahi kita masembau su kaliomaneng. Beban tugang lai de dalong arengu mawu ruata makawasa. Batu kina pendangeng kakendagu mang tatape du dendingang sukanandung dalempangu pebawiyahi kami melo-melo. Suara seini mawu luliu munara tatahulan ding naung kami hinong mebasa balong hengetangu ku roke uma susi gagausang menentanu dek si kami takadeakengu ikami makana timonang hengetangu ku hengetangu ini wotoge makwa alamate sukanandung pebawiyahi kami melo-melo. Ini kaliomanengi kami, ya pasunawi su arengu mawung kami Yesus Kristus. Amin. Tempong kalalun semahe dingangu karadile nilahe. Ni rasaga su bawasang Yesaya pasal kanung pulone ayat 57 sarang ayat ka 22 ne. Ku supeding bawera ayat ka 57 makoa pengangendungan kita suara seini bawerane kere ini banuanue sarung taku i pakalenehe dingangu pakaremase orelai peparentaeng dingangu kaadile jamata ikakendagu mawu malun semahe si kamene arau malun semahe si kita kebi bawera ini mahanese berangu tau sahani. Bawera ini kai bawera adate orelai kaliomaneng takadeakengu kalalun semahe ika pendangeng su pebawiyah. Haku ene patiku kebi apang diadikange mang mekekati kalalun semahe sarung be mawua su pebawiyah. Jamata ika kendagu mawu luliu pebawasang binohe susi suara seini mawurwata nehabaru diandine megeliu kalalun semahe su kawanuang Israel kereni wohe su peding bawera ayat ka pulau pitune banuanue sarung taku ipakalenehe dingangu pakaremase orelai peparentaeng dingangu kaadil. Hengetangu mau ni habari Nabi Yesaya ini melelaheu pebawiyah su tempong pia kalalun semahe sene tawe apa kalahasa tawe apa kalagolo dingangu kalaope sauk mariadi ayat ka pulau walune tuhu kalalun semahe mabua kere tualagu mawu su senang su pebawiyah manualaga pebawiyah bau ini kita maka tahuana mawurwata kai pungu pebawiyahu tau mata. Tuhu elai kalalun semahe kapendangeng su pebawiyah su tempong tau mata mebiyah su katulide dingangu katengade ayat ka 20 pangensuenge kalalun semahe lai mawua su tau mata darodo tuhu si pirangu tau mata lome ku makoa kere wangsa geguwa dingangu matogase ayat ka 22 ne. Haku ene su tempong kalalun semahu mawurwata mawua su pebawiyahu tau mata sene tawe apalai tau mata kasiang ipete tahu welang. Camata ikakandagu mawu karima ko luliu tentirom binohe susi seng niluntingi hinabi Yesaya makoa pengangendungangi kita kebi ku maka wahansang si kita baugu maka petahuana kapia habaru kalalun semahe kai waline be ketaeng sembau bawera i pengadate arau ketaeng makoa kaliomaneng kai so kalalun semahe ene harus betawa kaliang supebawiyahi kita pia kakuing pangangimang baugi kita metawa kali metengong kebi seke makoa kebi munarah dingaung katengade orelai ma adila dingangu lai mepaduli patiku tau mata maki kasiang kalalun semahe sarung kapendangeng mawua ilahe supebawiyahi kita su tempong metengong tatumbiage
orelai supa tatawa kaliang mahabaru injilu karara tuangu mabu. Amin. Mai kita me kaliomanen. Terima kasih bagu hengetang mabu. Karima ko kalalung semahut na suku boy kau mabu. Mawua supa bawiyahi kami. Tentanure suka nandung elong pebiyahengi kami. Rendinganeng tulumangu. Takadeakengu supatiku pemamunarangi kami. Sengkatau. Arengi kau mabu. Mang tata pe dedaloeng kami. Amin. Sarang ini tentirong hengetangu mabu sahalo ini. Abeki ulei like, subscribe, orelai memahia su tau mata waline. Dengan umakwa ene ikite seng nengala bageang su petatangkiang pelaha baru Injil dengan YKB. Mau mengalamata. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.